Gweng' ma approved od bura ma Likoni Mombasa nochiwo gi bwoko kinyi makawuono bang' yudo ringre miyo konegi kendo otiel e gunde ariyo. Ringreno mapok oyangi ni en mar ng'a ne oyienge bath ot moro ne ofweny gi jopiny mane kalo e alworano e saa achiel mar okinyi. Kama bende ne giyango ni moko kuom fundi ne onge. Jod bura ma Likoni Mishi Mboko ma en achiel kuom jotelo manochopo kanyo okwayo obila mondo mi otim nonro matut mar yango jogo eko. Obila nochopo kendo kawo ringreno manotere kar kano ringre ma Coast General ka nonro koro dhi nyime. Ninaambia idara za usalama na tumekuwa na mikutano kila siku tukisema, na tulikuwa tunazungumza mambo ya pangas na nini na nini, na leo ile kitendo imefika. Mimi naambia vitengo vya usalama katika Likoni, enough is enough. Sisi tumechoka kusikia watu wamedungwa mavisu, watu wamekatwa mapanga, na sasa tunaona mwanamke amekatwa vipande. Jamani, vitengo vya usalama jamani, kwani ni nini mnakosa jamani? Ama ni kitu gani kinafanyika mpaka sisi tunaona kina mama hatuko safe? Can you give us surety that women of this country are going to be safe? Can you give surety that Likoni constituency is going to be safe jamani? Serikali jamani, county commissioner, wewe ndio chair kwa county nzima kwa mambo ya usalama. Can you just please beef up security in Likoni constituency? Can you just see those perpetrators? Tunataka tuwapate wale perpetrators na tujue the reason why hiyo kitendo imefanyika.